Jeg hedder Christine, og jeg lever med kroniske smerter. Mit liv blev ikke, som jeg regnede med. Så hvad nu? I had a dream the sky was set on fire in 1,000 different colors falling down. Lever du med kroniske smerter eller kronisk sygdom, så er det her et oplæg for dig. I was so inspired. I think it means a change is coming round. A change is coming round. Vi snakker om, hvordan man kan genfinde balancen i det liv, som ikke blev, som man regnede med. Looking through the bright eyes of a child. And though a storm was raging all around, I could only see the other side. See the other side. Jeg vil gerne invitere dig og dine pårørende med til et oplæg, hvor vi tager hul på alle de svære emner. What comes tomorrow? I'm alive, and that's all I need today. Vi snakker også om, hvordan vi kan skabe os succeser. Hvordan vi kan skabe os det gode liv på trods. When I awoke, the colors began to fade.